lamun arep rumah tangga bebeneran Bapak Nurman Ibu Slastri aja nganti awan bengi keluyuran bos SC balik esuk sangkeme mampu inuman Bapak Nurman Ibu Slastri alasane diajak batur malekan Mama Fikri pegat pisah sampai wis entok talake Bapak Nurman kula terima aya denok pokat wis lagi kudune balen manik angger kaya sing dingin Wahyu tetep bae gawe nyiksani batin lara ati pengen sing bunuh diri Wahyu priwen keturunan sing tinggal karing Wahyu anak dewa Wahyu beli tangan nyangganing penderitaan Wahyu anak dewa Fikri dalam sampean selalu ugal-ugalan Wahyu anak dewa sobakan maringi nume aya denok lan ugalane inget dah ngembake lan buat sawis gede-gede lamun arep rumah tangga bebeneran Wahyu aja nganti awan bengi keluyuran esok Wahyu cangkeme mambu inungan Fikri alasane diajak batur malekan pegat pisah sampai wis entok talake Wahyu kula nrima bokat wis lagi kudune Wahyu balen maning Wahyu angger kaya sing dingin Wahyu anak dewa tetep bae gawe nyiksaning batin lara ati pengen sih bunuh diri Wahyu anak dewa priwen keturunan sing ditinggal kari Wahyu ora tahan nyangga penderitaan Wahyu dalam Wahyu selalu ugal-ugalan Wahyu coba kang mari nginunge Wahyu lan ugalane anak dewa inget ning keturunan